Nek kok duka pon guringa erak kerak maipan raja seta telok pada ratina sip taena lala pramara tembo bola nang paletek sekacer mon senengan be amper goyang goyang aduh aduh suartine goyang goyang hari areng ngeju dana cenona sorokala sabae bobo ya sabae bobo bodo moseng lek ake sakia bila mare mata gigi moseng arawa adan bodo pesen dari Toria Kalambina mon mare soropa beli bola nang pelete asekangan mon seneng mata ambe etanian goyang goyang aduh aduh suhartine goyang goyang hari areng ngeju arwah bodo cuma pasan lebur bodo moseng ngake sake udah pacan teti areng ngeju udah harus selebur sebagus cetak apa cetak resem mau tadi Pak ano gelok bodo sokona kebang salah aja kemau bodo kebang salah aja Pak Bodi marara neser bodo seriak riak riuk nak gelok pasan ya masang songot lek bena ilong ya nah hanya jangan bodo sama dia sabu edo bodo mana keju pasang jenggu mak ikan kemah tepat ini kok jika patot mun iya bos nengi lorong aru areng ngejung saking tabu kek kembungan balanang paletek sekacer mon seneng ante iyam goyang goyang suhartine putri Norbaya goyang goyang tapi ari areng ngeju udah mau ari males kan hah males bodoh akhirnya kenan 3 kali berturut-turut harus kengkok melesasi pertama muntah ngibo tanyakan kau muntah ngibo ngibo maruah ngibo nes kak nyaman jasad kulit bodoh moseng ngake sake si 3 palai yo kok aja wapusnya pertama torok dari ada nah tepat gerak coba panek gorengnya ekelak pateti pampa seta telok dak na asan toto pada ratina dupek sapati kasemelia aduh ada sih cuma nyonya Nurbaya seta telok pada ratina dupek sapati kasemelia asan bulan putri Nurbaya duta telok pada ratina tiga milia sempat udah gitu lagi ya Bodi yo ya le
Beri yo mangidung. Mana maksud pas pamapan wangidung, madae kocok orek. Meleju kok maknenge lorong. Kalembena terus kapakong. Bulo takok benti kaasan buriyo. Mon isoro apolong. Pola narobena ingat jerengkong. Tapi tidak mungkin, tak masuk akal. Dia maju asan gonteng bos nyari jongkong kan lecek. Tidak saya kocak apa reken buat tak masuk akal. Cak asan rebone ngak jerengkong. Ladang palat te asik kangen, lamun senang te eta hania. Goyang, goyang, goyang kanan, goyang kiri, goyang, goyang, goyang kanan, Putri Nurbaya. Gerak najaga Putri Nurbaya, pimpinan Muhammad Hasan. Opot katuanan kok. Nah, pimpinan nah ya. Yatin. Apa? Nia. Katuana Nyonya Muhammad Hasan, pina-pinana kedua Ratin. Somajana madaja mancar berdeka pasaporna. Karek, nyompong nggak boleh? Hah? Nyompong nggak boleh pak? Mado. Dah nyompong beremah. Boleh? Boleh sorwa. Mun malah telek mak soro pasang. Iya. Mun ajalan mak duta tedung. Mun ala kelek tika Muhammad Hasan. Bila let lo bulan tanto pas ngandung. Balanang palat te ase kacer, mon senang dan te iamter. Goyang, goyang, goyang kanan, goyang, goyang kiri. Goyang, goyang, goyang kanan. Latih ngamat dalam ramah jak sadekna biru kapi sayang tak datina totok Suhartini dungan beremah jok bedok nah epo bukapi. Balanang palat te ase kacer, lamona senang deteki yamber. Goyang, goyang, goyang kanan, goyang, goyang kiri. Goyang, goyang. Coba nggak? Ya, buat tahu berapa? Berdoa jemlek aku takkan, kan aku takkan le atelo ramat garing. Bede para pun le niko mak repa-repun, kan repa-repun le apolonga.
jam Paladang palate asik kangen Lamun senang Deteta yang goyang 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 kanan goyang goyang kiri goyang 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 goyang